Krećemo. Evo ga. Ok. Ja sam počela praviti ručak bez vas. Da dobijemo na dinamici, da ne morate sad gledati kako ja tu sjeckam povrće. To svi znamo. Nasjeckamo kako se sjecka povrće. Za ručak spremamo. Uvijek gledam nekako da ukomponiram svježe, domaće i sezonske namirnice koje su ujedno najzdravije i najjeftinije. Tako danas za ručak imamo sataraš koji je meni onak budi jedne lijepe uspomene, jer to je u principu prvo jelo koje sam ja u životu ikad skuhala. Moje prvo jelo u životu je bilo vegansko i bio je sataraš. Znači na ulju ćemo lagano popržiti malo luka nasjeckanog. Uz sataraš ćemo poslužiti vegapčiće. Ako mislite da se vegani odriču bilo čega, tu se grdno varate, jer vegani su bar ove koje ja znam, em su ljudi koji vole jako jest, em su jako veliki gurmani. Tako da ako se odričeš bola, patnje i ubijanja životinja, ne moraš se u biti odreći finih okusa. A to nam baš omogućava ova linija veggie špar proizvoda koji su brzo gotovi i ima ih u svakom interšparu. Baš fino miriši. Tako da, u biti će sve biti brzo gotovo, jer ko danas ima vremena da provede u kuhinji više od pola sata. Mislim, ja nemam, tako da vjerujem da sve zaposlene žene, majke, muškarci, ljudi općenito, jel? Nemaju ni volje ni vremena, ne znam ja koliko, kuhati i nakuhavati. Jednostavno današnji stil života nije takav. Ovom radionicom ujedno želim pokazati kako veganstvo nije ni skupo, ni komplicirano. Evo imamo čak neka tradicionalna hrvatska jela koja su u startu veganska. Tako da a ona jela koja nisu veganska se mogu veganizirati. Ćevapčići već fino miriše. Sad ne znam, bilo bi dobro, ćemo probati pljeske. Pa stavit ćemo jednu pljesku, nju ćemo staviti u lepinju. Jer sam isto tako mislila da vam predstavim dvije verzije ručka, nekakvu, ajmo reći, zdraviju, a drugu verziju ćemo malo nezdraviju, pa ćemo onda lijepo staviti ovaj burgerić u naš pita brod. Malo ćemo ga zgrijati, to je to, pa ćemo lijepo, hoćemo staviti tartar ili ćemo staviti vegansku majonezu, bez jaja naravno. Vidit ćemo, a možda ćemo staviti ove dvoje. Uglavnom imamo i to. Tako da to će biti fino. Lukić se prži, dok se lukić prži stavit ćemo papriku, a dok se naš sataraš krčka laganini, ja sam već unaprijed skuhala rižicu. Uz sataraš možete poslužiti i pire krumpir, kuhani krumpir, tjesteninu, ili možete skuhati sataraša malo više, pa jedan dan ga se jede sa rižom, drugi dan ga se može jesti sa tjesteninom. Tako uglavnom i ja radim. Onda ako kuham, uglavnom čak ni ne kuham svaki dan. Ovi ćevapčići izgledaju baš mljac. To sam počela pričati. Znači, ručak bez deserta nije ručak. Ako je neko mislio da se vegani odriču slatkoga, uglavnom se ne odriču.
i većina vegana koje ja znam obožavaju veganske kolače. Danas ćemo, dok se satara škrčka, ja ću vam pripremiti finu savijaču od lisnatog tijesta i tofua. Meni ručak ne može proći bez tofua, očigledno, jer kao što sam već rekla, ja obožavam tofu i ovo vam je prilika da ga vidite i u slatkoj i u slanoj verziji, jer je tofu jedna vrlo raznolika namirnica koja se može koristiti naravno i u slanim i u slatkim jelima. Znači, šparovo lisnato tijesto ću razvaljati. Jednu sam već tu razvaljala i napunila, ovo nam je sad drugi. A rekla sam punit ću ga sa tofuom. Tofu sam isto jednostavno malo sa vilicom izgnječila. Dodala sam obični pšenični griz unutra, par žlica šećera i naribala sam koricu ekološkog limuna da nam štrudlic ima fini okus i svježinu po limunu. I iscijedila sam malo soka limuna da tofu koji je poprilično neutralan dobije malo tu kiselinu da se osjeti na sir. Znači ovo je slatka lisnata štrudla od tofua. Ono što je super, ovo je isto brzo i jednostavno. Za čas gotovo, evo koliko je trebalo da se tofu izvadi iz paketa, izgnječi sa vilicom, dodam malo griza, šećera i limuna. I to je to. Jednostavno se tijesto razvalja, preklopi i to je to. Ja volim inače ovako kad je u kuhinji dinamično, kad je u kuhinji brzo i volim kad imam puno posla u kuhinji, onda mi je to onak malo adrenalinski raš, znači kad se stvari odvijaju na više nivoa. Zato vam sad paralelno spremam desert i ručak. Jer u principu tako radim i u vlastitoj kuhinji. Sad smo na papriku dodali i paradajz. Ako želite u sataraš se može naribati mrkva za dodatnu slatkoću, ja ju danas jednostavno nisam. Od začina sam tu isto vrlo onako tradicionalna, koristit ću samo malo soli, bibera. I to je to. Jer vjerujem da su ove kobase baš fine i mislim da su dovoljno začinjene, tako mi lijepo miriše. Odlično. Tako da ih malo vidite bolje. Prefino izgleda. Štrudlu ću sad malo ukrasiti, zarezati i staviti peći nekakvih, peće se 20 minuta na 180, 220, ovisi kakva vam je pećnica. Inače, lisnato se premazuje sa jajetom, mi ćemo ga samo malo poškropiti s sojnim mlijekom da dobije hrskaviju koricu. I to je to. Evo ga, znači ručkić nam se krčka, desert je u pečnici i gotovi smo za čas. Nema kompliciranja kod mene u kuhinji, uglavnom idemo brzo i jednostavno. Ko ima danas vremena za komplikacije? Niko. Pita kruhić ćemo malo podgrijati, a ja ću si malo raščistiti stol dok se povrće za sataraš vinska. Inače umjesto svježeg paradajza, kad nije sezona svježeg paradajza,
još uvijek je sezona. Možete koristiti naravno salate ili obični paradajz u tubi. Tako. Ja ću se već pomalo spremati za serviranje. Nisam vam puno pričala o veganskim ćevapima, veganskim faširancima za burger ili burgerima, odnosno raznim zamjenama za meso. Imamo teksturiranu soju koja je fenomenalna, ali fenomenalna namirnica jer je prije svega povoljna i teksturom vrlo podsjeća na meso i brzo i jednostavno se priprema, tako da je u principu idealna za lazanje, za nekakve umake tipa bolognese ili za punjenje sarmi, palačinki slanih, pa i za burek sa mesom. Isto tako imamo i ovu soju koja je malo krupnija. Ona je idealna za popržiti na tavici i budu kao komadići. Najvažnije je tu teksturiranu soju prokuhati u začinjenoj vodi začinjenoj sa ne znam, kockom za juhu, vegetom, odnosno začinima koje inače bi stavili na meso. Najveća pogreška koju ljudi rade je da vjerojatno ne začine tu soju dobro, onda im ne bude fina, ali kada ju se fino začini, dobro skuha, onda je to odlična stvar. Šta još imamo tu? Kobase, imamo i mljeveno. Znači tipično mljeveno za nekakve faširance, nekakve kuglice, punjene paprike, sarmu, sve se može napraviti u veganskoj verziji. Ovo je odlično. Satarašić nam je još malo pa gotov. I ručak je još malo gotov. Tako, samo da uzmemo nekakav zgodan tanjurčić. Odlično. Za serviranje. I za burgerić. Tako. Znači u par minuta smo napravili u biti dva ručka. Tako da kad mi kažu da je veganstvo skupo i nedostupno, mogu se samo nasmijati ili da je komplicirano. Nije, samo treba malo mašte. Sve što nam treba u principu već imamo u našim dućanima. Od sezonskog povrća do nekakvih ukusnih mesnih alternativa. Sve je vrlo dostupno i povoljno. Znači danas ćemo uz naš sataraš papati rižicu. Riža je skuhana u običnoj vodi uz dodatak malo kurkume i začina tipa soli i biljnih začina. Malo peršina i to je to. Znam da se ćevapi inače tradicionalno baš ne jedu uz sataraš, ali meni je ova kombinacija vrlo ukusna. Tako da, i brzo gotova, što je najbitnije. Ovako da bolje vidite. Tako. Op. Malo je pobjeglo. Evo ga. Klopica za bogove. U čas gotova. Evo ga. A u naš burgerić šta smo rekli da ćemo staviti?
tartar ili... A tartar ćemo staviti, ajde. Da malo bude kiselije. Tu nam je salatica. I možemo i malo krastavčića narezati. I to bi bilo savršeno. Samo tren. Ova mrljica me jako smeta na tanjuru. Pa ćemo ju maknuti. Tako. Stavit ćemo malo tartara. I stavit ćemo ovaj fini burgerić. Ili možemo staviti ovako ćevapčić. Uz dodatak krastavčića da baš ne bude totalno nezdravo. I malo salatice, bebi špinat, radić. Možemo i koji paradajzić narezati. To bi bilo cool. Možemo malo gore. Da nam ne usfali. Imamo i paradajzić. Možemo paradajzić staviti. I to je to. Brzo, ukusno. Za čas gotovo. Bez puno komplikacije. Veganski. Zdravo, malo manje zdravo, ali jednako ukusno prije svega. Evo ga, naš pita kruhić i naš burgerić. Tako se. Znači, danas jedemo biljnu hranu, isključivo biljnu hranu, bez ikakvih životinjskih proizvoda, bez mesa, bez jaja, bez sira, bez mliječnoga. I prebrodili smo doručak. Imali smo isto 2 doručka. Imamo 2 ručka. Isto brzo, jednostavno i vjerujem ukusno. Pričekat ćemo da se štrudla ispeče, treba malo duže, nju ćete vidjeti na kraju. Dok smo mi pričali o satarašu, o kobasama, o burgerima, o pita kruhićima, malo nam je zarešana štrudlica ispala, ali nije nikakav problem, malo šećera u prahu će sve popraviti. Inače ja volim reš, pa mislim da će biti jako, jako fino, sočno. Fino je i kad je toplo, vruće, a fino je i kad se ohladi. Naš desertić, štrudlica sa tofuom i limunom. Ups, ja volim krajce i znam da većina ljudi ipak voli krajce, tako ćemo ga probati. Hriskavo. Hriskavo? Fino limunasto. Nije preslatko, odlično. Ako ste mislili da se morate odreći štrudle sa sirom, ne morate se odreći štrudle sa sirom, imamo tofu. To je to. Ja.